Mbese muraho? Amjambo. Reka dushime Imana yateranije iteraniro. Hebu tumshukuru Mungu ambaye ameuitisha mkutano huu. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Jina lake lipewe sifa. Mbere yuko dusenga, kabla hatujaomba, tugiye guhagarara, tutaweza kusimama, ntabwo turaririmba, hatutaimba. Abo urkumva naniwe nahagarare amasegonda 30. Yule ambaye anasikia kweli amechoka ataweza kusimama angalau sekunde 30. Nibaza ko kandi ari kurangira. Ninafikiri kwamba hata hizo sekunde zinaelekea mwisho. Mugihagaze kubo tugiye kwigana. Mnaposimama ambaye mtaweza kujifunza pamoja. Nje nitwa Ntakirutimana Emmanuel. Na mimi ni Jean Baptiste. Ndi umuturanyi mu gihugu cy'u Rwanda. Yeye ni mwenyeji wa Rwanda na mimi ni mwenyeji wa hapa Kongo, Centre ya Rubaya. Mwicare dupfukame dusenge. Alafu kaeni tupige magoti kwa kuomba. Dusenge. Urakoze muremyi wacu. Asante Muumba wetu. Tugushimiye neza yawe nyinshi. Tunakushukuru kwa wema wako mwingi, umekuwa pamoja nasi. Yatubanye duikirere cyiza n'umutekano habwe icyubahiro. Umekuwa pamoja nasi na kutupa anga nzuri na usalama, jina lako lipewe sifa. Tumaze kwiga ijambo ryawe. Tumejifunza neno lako. Tumaze kubona ikimenyetso cy'abayoboye n'umwuka wawe. Tumeona ishara ya walioongozwa na roho wako. Waraduhuje amoko n'ibihugu bitandukanye. Umetukusanya na nchi tofauti na makabila. Izina ryawe nirihimbaza. Jina lako litukuzwe. Tubabarira ibyaha byacu. Tusamehe dhambi zetu. Abana bawe turi ku uyu musozi. Wana wako tulio kwenye mlima huu. Imitima yacu ikaba yarabaye akahebwe. Mioyo yetu imetanga mbali na wewe. Mwuka wera nadusange. Roho Mtakatifu atuendeye. Ibyo ushaka kutubwira tubyumve. Yale unayotaka tuyasikie na tuyatii. Tubisabye mu izina rya Yesu. Tunaomba katika jina la Yesu, amen. Amen. Tugiye kuganirira hamwe. Tutaweza kuongea pamoja. Insanganyamatsiko iri kutubwira ngo, mada yetu inasema hivi: emerera Yesu aremerwe muri weho. Mruhusu Kristo aumbike ndani yako. Niryo jambo tugiye kuganira. Hilo ndilo neno tutaweza kuongea. Emerera Yesu aremerwe muri weho. Mkubali au mruhusu Yesu aumbike ndani yako. Kubasomyi ba Biblia, katika wasomi wa Biblia, iyo ni imvugo ya Biblia. Hiyo ni kauli ya Biblia. Icyo ni icyifuzo cy'abantu bose bakoreye Imana. Hilo ni pendekezo la watu wote waliomtumikia Mungu. Baba babishoboye, ikiwa ni wale waliofaulu, baba n'abatarabishoboye, hata na wale walioshindwa, ariko bose bashakaga ko Yesu aremerwa muri bo. Lakini wote walitaka Kristo aumbike ndani mwao. Umurongo nsoma, fungu ambalo tutalisoma na Abagalatia igice cya 4, ni Wagalatia sura yake ni 4. Iki ni icyifuzo cya Paulo. Ni kwamba ndilo pendekezo au ombi la Paulo. Umurongo wa 19. Katika mstari wake ule wa 19. Uyu murongo turaganira. Ili ndilo fungo tutaweza kuongea. Bana banje bato. Anasema wanangu wadogo. Abo nongera kuramukwa. Ambayo naongea kuumbika tena. Kugezaho Kristo azaremerwa muri mwe. Mpaka Kristo atakapoumbika ndani yenu. Paulo yarabwiye barabizera. Hawa ambao Paulo aliwaambia walikuwa ni wafuasi au waumini. Murazi mu buzima busanzwe. Mnajua kwamba katika maisha ya kawaida, iyo umubyeyi abyaye, wakati mwanamke anapozaa, icyo gikorwa kiba kirangiye. Ni kwamba tendo hilo limepita mara moja. Nta kundi wabikora. Hakuna jambo lingine la kufanya. Ngo mwana wavutse, ili yule mtoto aliyezaliwa yongera asubire mu nda, alafu arudi tumboni, bongere bamutwite, alafu wamchukue kama ujauzito, bongere bazamubyara, alafu kazaliwe tena. Ntabwo byashoboka. Hilo haliwezekane kama. Bamubyaye nabi, kama amezaliwa vibaya, kama amezaliwa akiwa mubaya, nta kundi wabitunganya ngo bivugurure. Ni kwamba hakuna jambo lingine ambalo unaweza kulifanya kwa kulirekebisha. Muri ibyo biba byarangiye. Katika mwili jambo hilo limekulinakisha. Ariko mu by'umwuka, lakini katika mambo ya kiroho, baba bavutse bigapfuba, ikiwa kuna wale waliozaliwa halafu ikawa imekosea, na bayobye mu madini y'ibinyoma, ni wale waliopotea katika imani tofauti ya dini, ni walio katika upagani, na bakiriye ukuri ntibahinduka, ni wale waliopokea ukweli wala hawakubadilika. Hari ibyiringiro, yapo matumaini ko bakongera kwemerera Yesu, kwamba wanaweza wakamruhusu Kristo akaremerwa muri bo, anaumbika ndani yao. Paulo yavuze ngo, Paulo amesema ngo bana banje bato, anasema kwamba vitoto vyangu vidogo, abo nongera kuramukwa, ambao ninawaamkia tena, ababwirijwe, ambayo walihubiriwa, bashobora kugwa,
wanaweza wakaanguka, bashobora kugira intege nke, wanaweza kuwa wadhaifu. ubakunda ubahangayikiye, Yule ambaye anashughulika kwa ajili yao akongera akabaramukwa, anachukua ujauzito utungo wao tena. nicyo cyifuza Imana idufitiye kuri uyu musozi. Ndilo pendekezo na ombi la Mungu kwa jioni Imana ishaka ko Yesu aremerwa muri twe. Mungu anataka Kristo aumbike ndani yetu, tukongera kuba abana bayo, ili tuweze kuwa wanawake. Ibise bivuze iki? Haya anasemaje? Mu buzima bwa gikristo, katika maisha ya Kristo, umuntu abarwaho imibereho y'uburyo bubiri. Ni kwamba mtu ana maisha ya namna mbili. Iyo tuvutse mu mubiri bino bisanzwe, tunapozaliwa katika mwili huu wa kawaida, abanditsi bavuze ko tuvuka dufite kamere y'ibyaha. Waandishi wamesema kwamba tunazaliwa tukiwa na asili ya dhambi, kuburyo nta shuri umuntu yigira mu icyaha, kwa sababu hakuna shule au darasa ambapo mtu anaweza akasomea dhambi. bigisha gusambana birikora. Hakuna shule au darasa linalofundisha uzinzi, bali ni maumbile. Akana gatoya, katoto kachanga, ntabwo bakigisha ngo umuntu nagusaba ngo uzashyira inyuma, birikora. Hakuna darasa wanalomwambia kwamba hata ukiomba kitu alafu wewe upeleke mkono nyuma, hilo jambo linajipeleka. Uzarakare, nta shuri babyigamo. Ni kwamba ukikosewa na wewe kasirika, hakuna shule. Umwana mutoya w'amezi 4, mtoto mchanga wa miezi 4, utinda kumwonsa, unapokawia kumnyonyesha, akarira karakara, analia na kukasirika, atangira kugukubita imitwe ukibaza yigiye karate, unaanza kukupiga vichwa, unasahau huyu sasa amejifunzia wapi kupiga ngumi. Ibyo byanditse muri Zaburi. Hayo yameandikwa katika kitabu cha Zaburi, igice cha 51, ni sura ya 51 au 51, umurongo n'uwa 7 na mstari wake mdogo wa 7. Dawidi ati, Daudi akasema, dore naremanywe gukiranirwa mu byaha nimo mama yambyariye. Tazama nimeumbwa katika udhalimu, nimezaliwa katika dhambi. Dawidi yarabizi, Daudi amejua hilo, ko kamere imubyara, kwamba asili iliyomzaa, amashereka yonse, matiti au maziwa aliyonyonya, wakiri mu nda ya nyina, tabia alizolishwa akiwa katika tumbo la mama yake, ilikuwa ni dhambi. Arangije avango naremanywe gukiranirwa, akasema kwamba nimeumbwa katika udhalimu, mu byaha nimo mama yambyariye, katika dhambi nimezaliwa humo. Zaburi ya 58, Zaburi 58, umurongo n'uwa 4, na mstari wake ni wa 8. Abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Ni kwamba wadhambi utenganishwa na Mungu tangu kuzaliwa. Iyo bavutse uwo mwanya bariyo bagiza bakabesha. Wanapozaliwa hujifanya na kudanganya. Kamere yacu ni icyaha. Ni kwamba asili ya mwanadamu ni dhambi. Bitangira umuntu akivuka. Inaanza wakati mwanadamu anapozaliwa. Ntabwo bisaba imyitozo myinshi. Haihitaji mazoezi makubwa sana. Ndetse muri Yesaya, hata katika kitabu cha Isaya, igice ni cya 48, ni sura yake ni ya 48 au 48. Umurongo wa 8 haranditswe ngo, mstari wake ni wa 8, anasema, nukuri koko ntabwo wumvise, ni kwamba haukusikia, kandi ntacyo wamenye, wala haukulijua, uhereye kera ugutwi kwawe ndikwari kwazibuka, tangu wakati zamani sikio lako halijazibuka, uko narinzi yuko wariganije cyane kandi wiswe umunyabyaha ukivuka. Kwa sababu nimejua umekuwa mdhalimu na umeitwa mwenye dhambi tangu ulipozaliwa. Umwana w'umuntu, mwanadamu, iyo akivuka, anapozaliwa, aba ari umunyabyaha. Ni kwamba yeye asili yake ni mdhambi, nta cyaha arakora, na wala hajakuwa na mtenda dhambi. Ubu hano hicaye uri umunyabyaha. Ni kwamba umekaa hapa ukiitwa mwenye dhambi. Mbese sinzi urugero ndi butange. Sasa sijui kwamba tutatoa mfano gani au kiwango gani. Kuba umunyabyaha si ngombwa ngo ube hari icyo umaze gukora ko kanya. Kuitwa mwenye dhambi sio kwamba umekwisha kutenda dhambi kwa muda huo. Iri teraniro ririmo ba muganga. Ni kwamba kundi hili lina madaktari au matabibu. Iri teraniro ririmo abubatsi, abafundi. Kuna wale ambao ni maengineer, wajenzi wa nyumba. Iri teraniro ririmo ba mwarimu, ba teacher. Kuna walimu wa shule. Ariko na hano tumwita mwarimu kandi ntangwa afashe. Na hapa tunamuita mwalimu na wala hana chokaa mikononi mwake. Aha tumwita muganga nta rushinge cyangwa termometre afashe. Tunamuita daktari au tabibu na huko hana shindano wala kipimo. Uko tumwita muganga nubwo twaba turi guhinga, hivyo tunavyomuita daktari hata tukiwa kwenye kilimo, niko nawe witwa umunyabyaha nubwo waba uri kubaza. Na wewe ndivyo unaitwa mwenye dhambi ingawa hata unaweza kuwa ni seremala. Ntacyo ukoze umwuga wawe, kamere yawe ibiyoroheye ni ubunyabyaha. Ni kwamba bila kufanya kazi, yaani lilo jepesi kwako ni kutenda dhambi. Niyo mpamvu
Ndiyo maana uwo munyabyaha umeze gutyo yule mdhambi wa namna hivyo mu gitabo cyitwa uwifuzwa mu bihe byose katika kitabu kinachoitwa Tumaini la Vizazi Vyote urupapuro rwa 811 mu Cyongereza ni ukurasa wa 811 kwa Kiingereza hari aya magambo avuze ngo yapo maneno yanayosema hivi na aya magambo avuze ngo the gospel makes no compromise with evil. Ubutumwa bwiza ntabwo bujya bugirana umushyikirano n'icyaha cyangwa ikibi. Kwamba habari njema haina maridhiano na dhambi wala maovu. It cannot excuse sin. Ubutumwa bwiza ntabwo bwabererekera icyaha. Ni kwamba habari njema haiwezi kusitiri dhambi. Secret sin are to be confessed in secret to God. Ibyaha bikorerwa mu rwihisho biba bigomba kwaturwa kumana. Ni kwamba dhambi za siri lazima ziungamwe kwa Mungu. Ibyaha byo mu ruhame bikaturirwa mu ruhame. Dhambi za hadharani zinatakiwa kuungamwa hadharani kwa watu. Iyo umuntu akoze icyaha, wakati mtu anapofanya dhambi, abakojeje isoni Kristo. Ni kwamba amemwaibisha Kristo. Satani akabanesheje. Na shetani anayubuka mshindi. Imitima ijegajega ikahasitarira. Mioyo milio miregevu inajikwaa. Iyo yihanye anapotubu umwigishwa wa Kristo, mfuasi wa Kristo, abakuyeho urukoza soni yari yashyize kuri Kristo. Ni kwamba anaondoa aibu aliyoiweka juu ya Kristo peke yake. Nshaka ikintu kimwe. Nimesoma mengi nikitaka jambo moja. Iyo kamere y'icyaha, iyo asiri ya dhambi, Kristo ntabwo yakorana nayo. Ni kwamba Kristo hawezi kushirikiana kamwe na yenyewe. Kristo yakorera muri weho kandi ukimeze uko. Ni kwamba Kristo hawezi kutendeka ndani mwako wakati uko hivyo. Yashyizeho amahirwe ya kabiri kugira ngo twongere tugirane isano nawe. Ameweka change au bahati ya pili ili mwanadamu aweze kushirikiana na Yesu. Ijambo ry'Imana rirabivuga ngo, neno la Mungu linasema, noneho nimwemere ninemere aremerwe muri weho. Tukubali aumbike ndani yetu. Abaroma 12:2. Warumi sura yake ni ya 12 na mstari wake ni wa 2. Iravuze ngo iyo amaze kuharemerwa, anapoumbika ndani yetu inakuwaje? Haranditse ngo, anasema, kandi nimwishushanye n'abiki gihe, wala musifuatishe dunia hii, ahubwo muhinduke rwose, bali mugeuke kabisa, mugize imitima mishya, mukiwa na mioyo mipya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ili muyajue vizuri yaliyo mapenzi ya Mungu, ari byo byiza bitunganye rwose. Yani ndiyo mema yaliyo kamili kwa kweli. Amahirwe yacu naho asigariye, ni kwamba bahati yetu ya mwisho imebakia hapa. Nukwemerera Yesu akaremerwa muri twebwe. Ni kumruhusu Kristo anaumbika ndani yetu. Nibyo byiswe ku byago bwa kabiri. Ndiyo ambayo imezaliwa inaitwa kuzaliwa mara ya pili. Yohana 3:3. Yohana sura ya 3 na mstari wake wa 3. Mu kiganiro Yesu yagiranye na Nikodemu, katika mazungumzo ya Kristo na Nikodemu, yaravuze ngo, alisema, umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Mtu asipozaliwa na maji na roho hawezi kuona ufalme wa Mungu. Mu Rwanda rwa Yohana igice cya 3, katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3, icyo gice cyose muzagisome, nyote mtasoma sura hiyo, kivuga wabyawe n'umwuka wabyawe bwa kabiri imico imuranga. Inasema aliyezaliwa mara ya pili ana sifa gani? Ariko icy'ingenzi shaka kuvuga muri icyo gice, lakini lililo la muhimu nataka kuongea katika sura hiyo, ni uburenganzira ahavana bwo kwitwa umwana w'Imana. Ni haki anayoipata hapo ya kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Ntabwo umwana w'Imana kuko wayobotse idini. Si wewe wala huyu mwana wa Mungu kwa sababu umekuwa mwongofu wa dini. Kama dini y'ibinyoma yuzuye mu isi, kwa sababu dini bandia zipo duniani. Abayayoboye bishakira amafaranga, na wanaoziongoza wanaotaka faida wamejaa duniani. Abajya mu madini bishakira icyubahiro buzuye mu isi. Wanaoingia katika madhehebu kwa faida ya heshima wamejaa duniani. Abinjiramo bagiye guhisha imico yabo mibi munsi ya kitero k'idini buzuye mu isi. Wale wanaoingia ndani ya dhehebu ya dini kwa sababu ya kujificha joho la tabia mbaya wanajaa duniani. Nizindi mpamvu zituma abantu bayoboka madini, pamoja na sababu nyingi zinazowafanya watu wafuate dini. N'amabandi n'abateka mutwe basigaye bitwaza iby'idini, pamoja na wakora na waongo wote wanajivika vazi la kondoo. Ikimana ishaka, kila ambacho Mungu anataka ni guhinduka ukabyaga ubwa kabiri, ni kugeuka na kuzaliwa mara ya pili. Nibwo idini ryaba rifite icyo rikumariye, ndipo dini yako itakuwa ya manufaa. Abasoma ibitabo by'igifaransa, soma vitabu vya Kifaransa, igitabo bita evangelize cyangwa sibwiriza butumwa, kitabu kinachoitwa kuhubiri ujumbe 263 263 au 263. Haranditswe ngo, wameandika hivi, nta na kimwe kigomba gusimbura kwihana no guhinduka.
hakuna jambo ambalo linapaswa kuja badala ya kuongoka na kutubu. Bose abakuze n'abato iyo batahindutse ntacyo baba barutanwa. Ni kwamba wakubwa kwa wadogo kama hawakubadilika hawana viwango vinavyozidiana. Umuntu ashobora kwimuka inyigisho akimukira mu yindi. Mtu anaweza kuhama mafundisho na kuhamia mafundisho mengine. Umuntu ashobora kuva mu Bugatolika akajya mu Buprotestanti. Mtu anaweza kutoka Katolika anaenda Protestant. Nuko handitse. Ndivyo inaandikwa. Ngo ibyo byose bikamuruhiriza ubusa atarasobanukirwa n'ijambo rivuze ngo nzabaho umutima mushya. Hayo yote ikawa ni kazi bure wakati wote hajaelewa neno linalosema nitawapa moyo mpya. Hepfo barandika ngo chini wanaandika kuba wayoboka idini y'ukuri, kuwa mfuasi wa dini ya kweli, ibyo ntibiguhaye icyizere cy'imico ihindutse. Ni kwamba hiyo haikupe kibali cha tabia zilizobadilika. Kuba izina ryawe ribarwa ku rutonde rw'abandi, kuwa jina lako linaonekana katika orodha ya majina ya wengine, ngo nubwo aho musengera baba inyigisho yabishingiye ku rufatiro rw'ukuri, licha ya kwamba hapa unaposhiriki misingi yao ni ya ukweli, iyo utahindutse byose abari imfabusa. Ni kwamba kama hujaongoka imani yako ni bure. Kubyago bwa kabiri ugahinduka, kuzaliwa mara ya pili na kubadilika, ngo nicyo cyonyine gihesha umuntu uburenganzira bwo kwitwa umwana w'Imana. Ndicho kibali ambacho kinamruhusu mtu kuitwa mwana wa Mungu. Iyaba ari ibyo abantu baharaniraga, kama ndivyo wanadamu wangewania, yarangiza akagira umutima uboneye, alafu anakuwa na moyo safi. Matayo 5, Mathayo sura yake ni 5, mu mahirwe atondetse ku murongo wa 8, katika heri ambazo zimeorodheshwa katika fungu la 8, hahirwa b'imitima iboneye, heri wenye mioyo safi, kuko ari bo bazabona Imana. Kwa maana ndio watakaomuona Mungu. Ntabwo bavuze ngo hahirwa baririmba, hawajasema kwamba heri waimbaji. Ntabwo bavuze ngo hahirwa ababwiriza, hawajasema heri wahubiri. Ntabwo bavuze ngo hahirwa abatanga, hawajasema heri wakarimu. Ntabwo bavuze ngo hahirwa abaterana, hawajasema heri wanaokusanyika. Nabyo ni byiza, na hayo ni mazuri sana. Na abatanga, na abaririmba, na abaterana bafite imitima iboneye. Ni wale wanayotoa au wakarimu, wanayoimba, wanayohubiri na wanaokusanyika, lakini wakiwa na mioyo safi. Abo ndibo bazabona Imana. Hao ndio watakaomuona Mungu. Kugira umutima uboneye, kuwa na moyo safi. Igitabo cyitwa ubutumwa ku basore, ni katika ujumbe kwa vijana. Imigani ya Kristo, ni katika kitabu kinaitwa vielelezo vya mafundisho ya Kristo. Mu Gifaransa n'urupapuro rwa 43. Katika Kifaransa ni 143. Le cœur honnête est celui qui cède à l'action du Saint-Esprit. Umutima uboneye nuwemerera umwuka wera akawukoreramo. Moyo safi ni yule ambaye unaruhusu Roho Mtakatifu anakuwa mtendaji ndani yake. Il confesse ses fautes. Ni umutima watura ibyaha byawo. Ni moyo ambayo unakiri dhambi zake. Éprouve les besoins du pardon et de l'amour de Dieu. Elle est a le sincère désir de connaître la vérité et de lui obéir. Uyu mutima, moyo huu uhora usonzeye imbabazi n'urukundo by'Imana. Ni kwamba una haki, una njaa ya rehema na msaada wa Mungu. Uhora ni cyifuzo cyo kumenya ukuri no kukumvira. Unabaki ukiwa na njaa ya kujua ukweli na kuutii. Un cœur beau est un cœur qui a foi à la parole de Dieu. Umutima uboneye, moyo safi, ni umutima wizera ijambo ry'Imana. Ni moyo unayoliamini neno la Mungu. Sans la foi, il ne peut recevoir cette parole. Kuko hatabayeho no kwizera, ntabwo iryo jambo waryakira. Na wala kama hakuna imani, lile neno huwezi ukalipokea. Ibi bintu niba mubyumvise, haya mambo kama mnayasikia, nibyo byo guharanirwa na buri wese wicaye muri iri teraniro. Ndio inatakiwa kila mmoja awanie na yeyote aliyo katika mkutano huu. Mbese koko uhora usonzeye imbabazi z'Imana? Kweli una njaa aya neno la Mungu au rehema za Mungu? Ahubwo suriyizi ko uri umunyabyaha. Sasa unajitambua kwamba wewe ni mdhambi. Ujubeshya ukabimenya. Unapodanganya unalitambua. Uyusambana ukabimenya. Unapozini unajua. Ujya wambura ukabimenya. Unapokuwa dhalimu unajua. Uyuhimba ibinyoma ukabimenya. Unapounda uongo unalitambua. Uyuyoba ukabimenya. Unapopotea njia unajua. Abo babirabutswe, hao waliotambua, batani ni umwuka wera n'umutima nayo, ambao hawakuweza kupuuzia Roho Mtakatifu na dhamiri zao, akakongorera kubwira ngo hano urahemuka. Anakunongonezea na kuambia hapa kila siku unakosea. Akakongorera kubwira ngo inzira urimo yarayobye
anakunongonezea, anakuambia njia uliyomo umepotea wala utavuka mpaka. Kama una njaa ya rehema za Mungu na kutaka upendo wa Yesu, huo ndio wanaita moyo safi. Hilo ndilo Yesu anataka. Jambo lingine wanasema, kugira ngo ubaye umwana w'Imana, ili uwe mwana wa Mungu, nukwatura ibyaha, ni kukiri dhambi. Reka ibintu byabwire bana b'Imana. Hebu haya mambo niwaambie watu wa Mungu. Igihe cyose ubutumwa bwiza bwabwirijwe kwisi, wakati wote habari njema imehubiriwa duniani. Igihe Yohana yazaga mu isi aje guteguriza Yesu, wakati Yohana alikuja duniani kumuandaa Kristo, igihe Yesu yari yiyiziye uwo bari baje guteguriza, wakati Yesu aliyekuja ndiye mwenyewe, ikintu bose bibanzeho, jambo ambalo lilikuwa mada yao, ntabwo bavuze ngo hari tugira gasozi kuzuye abantu. Hawakusema kwamba labda tuwe na mlima unaojaa watu. Bavuga ngo twubake insengero. Hawakusema tujenge mahekalu. Bigeze bavuga ngo tugire hari ababosi nabo bajya baduserukira. Hakusema kwamba tuwe na matajiri ambayo wataenda kwa niaba yetu. Ntabwo ari kisi yari ikeneye. Sio kwamba ndilo lilikuwa hitaji la ulimwengu. Ahubwo bavuze ngiki, bali walikuwa wanahitaji ni hili. Muri Matayo 2, katika kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 2, umurongo wa mbere n'uwa 2, mstari wake ni wa 2, mstari wake ni wa 1. Ngaho reka duhere 3 umurongo wa 2. Ni Matayo 3 mstari wake ni wa 2. Icyo gihe Yohana Umubatiza araza yigishiza mu butayu bw'Iyudaya. Wakati ule Yohana akatokea akafundisha katika nyika la Yudaya akisema, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwisi hari ibibazo byinshi yakagombye kuba yaravuzeho. Duniani kulikuwa shida nyingi ambazo angezilenga. Hari leta y'Abaroma yari ikandamije ubwoko bwabo. Kulikuwa serikali ya Warumi iliyokuwa kandamizi kwa taifa. Abakire bamereye n'aba bakene. Kulikuwa matajiri waliokuwa wamewakandamiza maskini. Nibindi byago byinshi biba mu buzima bwabo. Pamoja na shida nyingine ambazo zinakuwa katika maisha ya mwanadamu. Icyaba kiza bakaba bana b'Imana. Lakini akaona kwamba jambo moja ambalo lingewafanya kuwa wana wa Mungu. Aravuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Akasema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu araza. Kristo akaja. Uwo yari yaje guteguriza. Yule ambaye alikuwa ni mtangulizi wake sasa. 4:17. Mathayo sura yake ni 4 mstari wake ni wa 17. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, Yesu akaanza kuhubiri akisema, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Asubiye mu byo yatumye Yohana. Akarudi lile neno alilomwambia Yohana. Iki gikenewe mu bana b'Imana. Hilo ndilo linalohitajika katika wana wa Mungu. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe, katika kitabu cha ujumbe chagulifu, umuzingo wa 2 mu Gifaransa, gombo la 2 kwa Kifaransa, haranditse ngo, wameandika hivi, ngo abagaragu b'Imana, watumishi wa Mungu, ngo kuri ubu, kwa sasa, ngo bakwiriye kubwiriza ukuri gukuze ko mu butumwa bwiza. Wanapaswa kuhubiri ukweli uliokomaa katika habari njema. Une vieille doctrine de l'évangile. Ukuri gushaje kwa gakecuru ko mu butumwa bwiza. Ni kwamba ni ukweli uliokuwa ukomavu katika habari njema. Ngo nukuhe? Ni gani? Ngo nuburibwe bw'icyaha, ni uchungu wa dhambi, nukwihana, ni toba no guhinduka pamoja na kubadilika. Ngibyo bikazatuma hilo litafanya ngo tubana abagabo n'abagore ngo bameze nk'abo muri Isirayeli ya kera, ili tuweze kuwapata wanaume na wanawake walio mfano wa Israeli ya zamani. Hakaboneka abasore ngo nk'abo muri Isirayeli ya kera. Wanapatikana vijana na wamama walio katika Israeli ya zamani. No guhinduka, toba na kuongoka. Nibyo byatuma tuba abana b'Imana. Hilo ndilo linaweza kutufanya kuwa wana wa Mungu. Kanondeke ibi bintu bikurikira. Nitaweza kuyaorodhesha haya mambo yafuatayo. Niba nawe wiyizi nk'umunyabyaha, na wewe ukijitambua kama mudhambi, urica, wewe ni muuaji. Ugwambere Yohana 3:15 nuwanga mwene se n'umwice. Waraka wa kwanza Yohana 3:15 nasema ya mchukie ndugu yake ni muuaji. Uri umusambanyi, wewe ni mzinzi. Matayo 5:27 nureba kifuza ni umusambanyi. Matayo 5:27 anasema yeye amtazamaye mke wa jirani yake na kumtamani amezini naye moyoni. Uri umusinzi, wewe ni mlevi. Imigani 21 vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Kitabu kinasema Mithali 20 au 12 mstari wake wa kwanza nasema mvinyo hudhihaki, yeye anayedanganywa kwa mvinyo hana hekima. Byaragukenesheje, imekuingiza katika hali ya umaskini, byatumye abana bawe batiga, imefanya watoto wakose shule, uraza umugore n'abaturanyi kwijoro, ukamsumbua mke wake na majirani. Ibyo ni ibyaha.
yayo ni dhambi. Wica isabato, unaharibu, unavunja sabato. Itegeko rya 4 ryo mu mategeko 10. Amri ya 4 katika amri za amri 10 za Mungu. Usuzugura abavyeyi, unawadharau wazazi. Itegeko rya 5. Hiyo ni amri ya 5. Uretse no guhemukira Imana, hata licha ya kumkosea Mungu. Abefeso 6:1, wa Efeso 6:1 haranditse ngo bana mwumvira abavyeyi. Nasema watoto watini wazazi. Ngo iryo niryo tegeko rya mbere mu mategeko 10 riri kwa maana hiyo ndiyo amri yenye amri ya kwanza katika amri iliyo ya ahadi, kugira ngo ubone amahoro amire mu isi, ili uweze kupata amani na kudumu duniani. Uretse no kuba wica itegeko ry'Imana, licha ya kuwa unavunja amri za Mungu, uzapfa ukenyutse kuko usuzugura se na nyina apfa kenyutse. Utakufa ghafla wakati wowote unapomdharau baba na mama. Uri umunyabinyoma, wewe ni mdanganyifu au mwongo. Kugeza uguhimba n'ibinyoma no mu by'iyobokamana, hata inafikia wakati unabuni uongo hata katika mambo ya dini. Unakuwa kama Mafarisayo. Babesheraga Yesu, walikuwa wakimsingizia Yesu, yanga Kaisari, wanasema kwamba anamchukia Kaisari, anafanyaje kugira ngo bamwice idini ryabo libone umutekano mu binyoma byabo, auawe halafu dini lao liweze kupata usalama katika wangu. Kuna wanaodanganya, akabesha no mu by'idini, anadanganya hata katika mambo ya dini. Ari kurengera idini, anasema anatetea imani, agakoresha yame nk'iry'abajesuite, anatumia msingi kama wa majesuite, iryo bavuga ngo la fe justifie moyen. Anasema ngwinzira mbi wanyuzemo, anasema njia mbaya ambayo umeiendea, ngo zigeze ku musaruro washakaga, inapofikia lengo ulilolitaka, ngo ndiziba zibaye icyaha. Anasema hari hiyo sio dhambi. Ibyo byaha byose nibindi ntavuze, dhambi zote kama hizo na zingine ambazo hajazitaja, toba nukubitera umugongo kabireka, ni kuvipa mgongo au kisogo unaviacha. Ibyo wakoze, yale ulioyaacha ukabyatura, unayakiri. Kwatura kuri mu buryo bune, kukiri kuna namna 4. Kugana Yesu 19, njia salama 19, abandi muzasome 25, wengine mtasoma 25 au 25. Nimesema icyaha wakoreye mu ruhame ucyaturira mu ruhame, dhambi ya hadharani unaikiri hadharani ya watu. Hiyo ni Biblia, hiyo ni Biblia. Uwo wakoreye icyaha umusaba imbabazi, ni kwamba uliyemkosea unamuomba msamaha. Ntugaturane n'umuntu, usikae pamoja na jirani, ntugature muri iyi siri gushira, usikae katika dunia hii inayoisha, ntukemere kumara iminsi ibiri muri iyi minsi y'impanuka n'ibiza, usikubali kuishi siku mbili katika dunia hii yenye majanga na visa. Wicaranye icyaha utatuye, ukikaa na dhambi ambayo umeshindwa kuungama, wicaranye na mugenzi wawe wahemukiye ntumusaba imbabazi, ukikaa pamoja na jirani yako umeshindwa kumuomba msamaha. Yakobo 5:16, Yakobo 5:19, mwaturirana ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe, ungameneni dhambi zenu ili mpate kuokolewa. Mu Gifaransa baravuze ngo confessez vos péchés les uns aux autres, bamwe kubandi. Anasema ungameneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Ntabwo ari abajya kwa padiri na revera, sio wale wanaoenda kwa pastor na bishop au mareverend. Ntabwo ari penitensia, sio kwenye penitensia. Nukwaturira icyaha wagikoreye, ni kwamba unakiri dhambi machoni pa yule mkosea. Kwatura kwa 3, ungamo la 3, nugufata ibyaha byawe byo mwibanga, ni kuchukua dhambi zako za siri ukabibwirira Imana mwibanga, na kumwambia Mungu katika siri. Abafilipi 4:6, Wafilipi 4:6, ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye kandi mugingiye, vijuavyo muvitakavyo vyote vitambulike kwa Mungu tena kwa maombi. Kwatura kwa 4, toba ya 4, nibyo wibye, ni kwamba ni vitu ulivyowaibia wenzako, vitu ambavyo umetapeli, nibyo wambuye, ni vitu ambavyo umenyang'anya. Ugomba kubikubita ku mutwe ukabisubizaho babivanye. Unapaswa kuchukua ule mzigo unaurudisha sehemu uliyoutoa. Ni Ezekiel 3:15. Ni Ezekiel 33 mstari wake wa 15. Maandiko yanasema umunyabyaha, wanasema mudhambi nagarura ibyo yibye, anaporejesha alivyodhiba, ngo nukuri rwose azabaho. Wanasema kwa kweli ataishi. Iyo umaze gukora icyo gikorwa, unapotenda kosa kama hilo, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, katika waraka wa kwanza wa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9, sura ya kwanza mstari wake ni wa 9, ariko nitwatura ibyaha byacu, lakini tukiziungama dhambi zetu, niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu, yeye ndiye mwaminifu kwa kutusamehe dhambi zetu no kutwezaho gukiranirwa kose, na kututakasa na udhalimu wote. Uzizere ko Imana ikubabariye, uamini kwamba Mungu amekusamehe. Ngiyi inzira yo kuba umwana w'Imana. Hii ndiyo mojawapo ya
njia ya kuwa mwana wa Mungu. Yesu akemera gatura muri wewe. Na Yesu anatawala au anamiliki ndani yako. Uko twamaze kubona ko, kwa sababu tumeona kwamba ikidashoboka, lisilowezekana, ntabwo yatura mu mutima ukibitsi cyaha. Ni kwamba hawezi kuwa katika moyo ambayo una dhambi. Yeremia 3:13. Yeremia 3:13. Icyo nshaka kimwe, ninalotaka ni moja tu, nuko wemera ibyaha. Ni kwamba ukubali dhambi zako. Ibyo bikakugira umwana w'Imana. Hilo linakufanya kuwa mwana wa Mungu. Ngaho mwemere Yesu aremerwe muri mwebwe. Hebu sasa mkubali Yesu aumbike ndani yenu. Muri insanganyamatsiko, katika mada yetu turafata nisuzuma. Tutakuwa na kitu ambacho kinaitwa uchunguzi. Turareba niba koko yararemewe muri twebwe. Tutaangalia kwamba ameumbika ndani yetu. Abakorinto ba 2, Wakorintho wa 2, igice cya 13 umurongo wa 5. Ni sura yake ni ya 13 na mstari wake ni wa 5. Isuzuma buri wese agomba kwikorera. Kuna uchunguzi ambayo kila mtu anapaswa kujifanyia mwenyewe. Mbese Yesu yaba yararemewe muri weho? Kweli Yesu ameumbika ndani mwako? Haranditse hati, maandiko yanasema, ngaho ni mwisuzumu bwanyu, jichanguzeni wenyewe, mumenye ibyo twizera, nafahamuni kwamba tuko katika imani, kandi mwigerageze, na mujichunguze wenyewe. Mbese ntimwimenya? Je, hamujitambui? Kandi ntabwo muzi ko Yesu Kristo ari muri mwe? Na mujui kwamba Yesu Kristo yumo ndani yenu? Keretse hari mubaye abagabo. Kataliwa. Iri jambo, hili neno, mwisuzume ubwanyu, linasema jijaribuni wenyewe. Examinez-vous vous-même. Niwe ugiye kubyikorera. Mwenyewe ndiwe utajichunguza. Ugiye kureba niba koko umutima wawe Yesu yaba utuyemo. Utaangalia kama ndani ya moyo wako Kristo anakaa ndani yako. Muri byinshi dushobora gukora, katika mambo mengi tunayoweza kuyafanya, ili tuweze kujipeleleza. Abari kunyumvira hafi na kure, wanaotusikia kwa mbali na karibu. Ibyigisho bya bindi byo gukariha n'ibindi ntazi mwe mubigabanije. Ni kwamba mafundisho yale makari na mengine ambayo sijue, tafadhali punguzeni. Banza ufate umutima wawe. Chukua moyo wako. Uwo waburi we wese. Kama wewe ni yakina nani? Umukire cyangwa umukene, matajiri kwa maskini, ukomeye n'uworoheje, wakubwa kwa wadogo, uwaminuje n'utarakandagiyeyo, musomi kwa mjinga. Fata umutima wawe maze wisuzume. Chukua moyo wako upeleleze. Urasuzuma ibi bintu bikurikira. Utachunguza haya mambo yafuatayo. Usuzuma ivyo ugikora yuri wenyine. Chunguza yale unayoyafanya ukiwa sirini. Birakwereka uburyo ubanye n'Imana. Itakuonesha uhusiano wako na Mungu. Umugabane munini w'abantu, sehemu kubwa ya watu, baje bakunda gukiranuka bari imbere y'abantu. Huwa wanapenda kuwa wenye haki au waaminifu wakiwa mbele ya watu. Gukora ibyiza iyo biri burebwe. Wanapenda kutenda mema yatakapotazamwa na watu. Ariko ntabwo bagira kwa gukiranuka, lakini hawawi na uwe uaminifu kwatuma bakora neza nubwo baba bari bonyine, ambayo unaweza kuwaruhusu kufanya mema hata ikiwa wakiwa katika sehemu ya siri. Hebu yachunguze unayoyafanya ukiwa peke yako. Umuntu ari wenyine, mtu akiwa peke yake, yatibeshe ahubwo agakorana n'umwuka we ruganira n'umutima nama, asipojidanganya anakuwa anahudumiwa na Roho Mtakatifu na dhamiri yake, bija bimwereka isani afitanye na Kristo, uhusiano alio nao na Kristo kwa kiwango hiki. Ndabaha urugero rumwe, nitawapa mfano moja. Samueli ya 2:11. Samueli ya 2:11. Nimumurebe Dawidi ari wenyine. Hebu mumchunguze Dawidi akiwa peke yake. Yari intwari, alikuwa ni shujaa, uwijuru ryigeze rivuga ngo ameze nk'uko umutima w'Imana umeze, ambaye alishuhudiwa na mbingu kwamba amepatana vizuri na mpango wa mbingu. Ariko ari wenyine, lakini alipokuwa peke yake, akabura ibyo akora, alipokosa ya kufanya, yaratembereye, alitembea, ararunguruka, akachungulia, abona umugore uri koga, akamwona mke aliyekuwa akioga, aramwifuza, akamtamani. Iyo haba abandi byari kumurinda, wangekuwa hapo wengine angepata ulinzi. Niyo mpamvu Yesu atuma abigishwa be, ndio maana Yesu alipotuma wajumbe wake, yarazi intege nke z'umuntu uri wenyine, alijua udhaifu wa mtu aliye peke yake. Iyo Kristo ataremewe muri we, wakati Kristo hajaumbika ndani yake, arangije avuga ngo muzaje mugenda muri babiri, akasema enendeni mkiwa wawili wawili. Dawidi yarandaga yagwa mu byaha, Dawidi aliaibika akaanguka katika dhambi. Ibyo ukora uri wenyine, chunguza matendo yako ya siri. Iyo baguhaye akazi ngo bakorere bataguhagaze hejuru, wanapokupa kazi ili uwatumikie wakati hakuna jicho la kukuangalia, ugatunganya nk'iyo bakuri hejuru, unaweza kuboresha kana kwamba umesimamiwa. Iyo bagushyize mu iduka, wanapokuweka katika duka, ubakorera nk'uri gukora muri, unawatendea kama unawatumikia kana kwamba unajitumikia. Iyo baguhaye moto ngutware, wanapokupa pikipiki uendeshe, uyitwara neza mu binogo muri gutwariye, unaendesha vizuri hata kwenye mashimo kana kwamba ni yako. Iyo uri mu gikoni utetse, unapokuwa jikoni kwenye upishi, aho ikiyiko n'umwuka
n'umwuko ntibigwa hasi. Si kwamba kijiko na msogea vinaanguka chini. Wabona nta uri kukureba ugahanaguriza kungutiya. Unapoona hakuna ambaye anakuona, unapanguzia kwenye skite yako. Aho ikijumba kinini nikigwa hasi. Au kiazi kikubwa sikinapoanguka chini. Wabona nta ukubonye ukagihanagura kandi ukagishyira ku sahane ya boss. Unapoona kimeanguka, unapanguza kwenye shati, unaweka kwenye sahani ya tajiri wako. Ukora uri wenyine. Chunguza matendo yako ya siri. Ntibyakubeshya. Haviwezi kudanganya. Byakubwira niba Imana ikorera mu mutima wawe. Vinaweza kukuambia kwamba Mungu anafanya kazi ndani mwako. Kabiri. Pili, genzura ibyo ukora uraho batakuzi. Chunguza yale unayoyafanya ukiwa mgeni kwa wenyewe. Tufite ibyitegererezo muri Biblia. Tuna vielelezo katika Biblia. Y'abantu Yesu yari yararemewe muri bo. Kwa watu ambao Kristo ameumbika ndani mwao. Baje aho batazwi. Wanaenda nchi za ugeni. Kandi bakora ibyo gukiranuka. Wanafanya haki. Ni Danieli na bagenzi be. Ni Danieli na wenzake. Igice cya mbere umurongo w'umunani. Ni Danieli sura ya kwanza na mstari ule wa 8. Banga kwiyandurisha ibyo kujya by'umwami. Hawakutaka kujinajisi kwa chakula cha mfalme. Ise ntiyarabahagaze hejuru. Baba yake hakuwepo. Umukuru w'itoro ryabo ntiyarahari. Na mzee wa kanisa hakuwepo. Abizera basengana ntibari bahari. Washiriki wenzake hakuwepo. Banga kwiyandurisha ibyo kujya by'umwami. Wakadhamiria kutojinajisi kwa chakula cha mfalme. Yosefu ageze mu Egiputa yagurishijwe. Ni Yusufu aliyekuwa Misri kama amenunuliwa. 39 Itangiriro. Ni Mwanzo 39 au 39. Umurongo w'umunani n'uw'icyenda. Na fungu la 8 na la 9. Umugore aramwifuza. Mwanamke akamtamani. Ise ntiyarahari. Baba yake hakuwepo. Bene wabo ntibari bahari. Ndugu zake hakuwepo. Kandi gusambana na muka Potifari. Na kuzini na mke wa Potifa. Yari promotion mu kazi kwari kuzamurwa mu ntera. Ilikuwa ni ofa ambaye amepewa kwa kuinuliwa kiwango. Ariko aravuga ngo sinahangara gukora icyaha kingana gitya. Lakini akasema siwezi nikathubutu kutenda dhambi kama hii. Amukiranutsi kandi ntabari kumureba. Akawa mwenye haki na wala si kwa jicho. Abantu benshi. Watu wengi. Abo mukristo kumushaki. Anakuwa mukristo mushaki. Yagera Buraya. Anapofika Ulaya. Goma. Wari ingumi yambara neza. Aliyekuwa ni binti anayevaa vizuri. Ugasanga yambaye ipantaro. Unakuta naye amevaa suruali. Nanjye ngo ipantaro twadusogisi. Anavaa tula socks ambazo tunamubana. Umugabo wifata neza. Aliyekuwa mwanaume muungwana. Ugasanga yicaranye n'abandi mu kabari. Unamkuta naye ameenda kwenye bar mahali wanakunywa pombe. Kubera ko ntabari kumureba. Akiwa na usalama kwa sababu hakuna jicho linalomtazama. Genzura ibyo ukora uraho batakuzi. Chunguza unayoyafanya wakati uko kwa wenyewe. Ya tatu. Genzura ukumera uhemukiwe. Chunguza hali unavyojichukulia wakati umekosewa. Watu wengi bitewe nuko Kristo ataremewe muri bo. Kwa sababu Kristo hajaumbiwa ndani mwao. Kamere barayiryamishije. Ni kwamba wametuliza tabia yao. Asili yao. Barayisegura. Wakaiwekewa mto. Barayisasira. Na kuitandikia. Baranayorosa. Na kuweza kuifunika. Kujya umwoneshereza. Wakati mbuzi wako wamekula mazao yake. Akaboroga nkaho ihene ariwe zarumyeho. Analalamika kana kwamba ameumwa na mbuzi. Kuburyo umugore atinda guteka. Kwa sababu mwanamke anakawia kupika. Akarakara nk'uwibwe. Anakasirika kana kwamba ameibiwa. Kuburyo amubwira gatoya. Kwa sababu watu kimwambia kidogo. Akamubwira ngo umbyukirije kamere. Anasema umeniamushia nafsi nani tabia yangu. Anayeamusha tabia. Nuwasasiye kamere. Na aliyetandikia tabia. Nani mubaya? Ni yule aliyeyitandikia na kuiwekea shuka. Genzura kujya umera uhemukiwe. Chunguza namna unavyofanya wakati umekosewa. Yesu aramutaremewe muri weho. Yesu anapoombiwa ndani mwako. Matayo 5:43. Mathayo sura ya 5:43. Mukunda abanzi banyu musabira ababarenganya. Wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Muzaba abana ba data wo mwijuru. Ndipo mtakapokuwa wana wa baba yenu wa mbinguni. Ukategekera izuba rye kurasira ababi n'abeza. Kwa sababu yeye anawaamria waovu kwa wenye haki jua lake. Kandi imvura kayiha ababi n'abeza. Na mvua huwanyeshea wema kwa waovu. Kamere y'Imana. Hiyo ndio asili ya Mungu. Iri zuba muri kureba. Jua hili mnaloliona. Lirumbisha masaka. Ambalo linakausha mtama. Lirumbisha imyenda. Litakausha nguo. Natwe riratunejeje. Na sisi limetufurahisha. Ariko riribwumisha n'uburozi. Lakini hata hili jua litakausha na sumu. Imana ntabwo irobanura ku Mungu yeye hapendelei. Imvura iguye. Wakati mvua inanyesha. Igwa mu birayi. Inanyeshea viazi mashamba. Na viazi ikagwa mu itabi, inanyeshea hata tumbaku, ikagwa no mu rumogi, inanyeshea hata kwenye banki. Imvura ntabwo ikorana na polisi mu ni kwamba mvua haishirikiana na mapolisi kwa kuweza kuinda walio na banki. Urukundo rw'Imana. Huyo ndio inaitwa upendo wa Mungu. Iyo Mana iramutse iremewe muri weho. Huo
Mungu anapoumbika ndani mwako, igihe wabuhemukiwe, hata wakati umekosewa, nabwo wagaragaza ko Kristo yaremewe. Na wewe unaweza kudhihirisha kwamba Kristo ameumbika ndani mwako. Igitabo cyitwa Intekerezo n'iby'Umwuka, ni kitabu kinaitwa Pour une bonne équilibre mentale, 446, ni 416 au 446. Muzabirindura inyuma, mutageuza nyuma. Igihe abo bantu babi bagushotoye, wakati watu waovu wanapokuchokoza kandi bakaguhohotera na kukuweza kudurumu, maze wowe kabitura kubakorera ibyiza nk'ukorera intungane, wewe unawalipa kuwatendea mema kana kwamba unawatendea wanyofu, ukageza ubwo bakorera ibikorwa byihariye by'ubugira neza, hata inafikia wakati unawatendea matendo ya utu wema, nibwo ubukoze nk'umukristo, ndipo utakuwa umetenda kama Mkristo. Baratungurwa, wanajiwa ghafla, bagakorwa n'isoni, wanaaibika, kandi bagasobanukirwa ibikorwa byabo n'ububi bwabo, wanaelewa matendo yao na maovu yao neza kuruta uko agaragaza uburakari bashinja ibyaha, vizuri sana zaidi ya vile unavyodhihirisha hasira na kuwashutumu dhambi. Abagushotora bagucokoza, wanayokuchokoza na kukuchokoza tu, ngo maze wewe ukabakorera ibikorwa by'ubugira neza bikwiye gukorerwa abakiranutsi, halafu wewe unawatendea matendo mema kana kwamba ni wenye haki unawatendea, ukabaha impano zidasanzwe zikwiye guhabwa intungane, na kuwapa karama za kawaida zisizo za kawaida ambazo zingeweza kupewa wenye haki, ngo nibwo ubukoze nk'umukristo, ndipo umetenda vizuri sana kama Mkristo. N'umuntu kwiba, ni mtu ambaye amekuibia, kononera, ni mtu ambaye anakuharibia, warangiza ngo ukamubwira ngo, halafu baadaye unamwambia, mugenzi wanje, ndugu yangu, iyi misitari 8 y'ibirayi, ni kwamba mistari 8 ya viazi, karako kundangiro ka mbere ndakaguhaye, kare ka mwisho kabisa ka mwanzo nimekugawia, abari kujukura ugaburira abana bawe, basi kwa sababu mmenizoea kuniibia labda ni njaa, chukueni hapa utakuna hapo watoto wako. Umbabarire ninge wari waratinze kukwibuka, na samani sana ni labda ni mimi nimechelewa kukukumbuka, ngutera ubujura, ni kwamba ngutera kuba umujura, mimi ambaye nilisahau kukupa chakula nilikufanya uwe mwizi, ngo nibwo ubukoze nk'umukristo. Wanasema hivyo ndivyo umefanya kana kwamba ni Mkristo. Ubivamo, mavuno ambayo yanatokana na hayo, ubikoreye aratungurwa, yule ambaye umemtendea anajiwa ghafla, bakamwara, anaaibika, ngo nibwo asobanukirwa n'ububi bwe, ndipo anaelewa uovu wake, ngo kuruta ko ari kumwicaza ukamukarihira ukamushinja ibyo ajya gukorera, kuliko ambapo ungemketisha na kumfokea na kumuonesha matendo yake. Ukitaka kujua kwamba Kristo ameumbika ndani mwako, uzabipimire ku buryo umera wahemukiwe, ujaribu wakati umekosewa. Mbese ntabwo urakara, uwi na hasira, ntabwo upanga kwihorera, unapanga kulipa kisasi, ntabwo murwara inzika. Kuna watu ambao wana kinyongo, yewe hari nabo ubwira n'amakosa yabo, kuna watu ambao unaambia hata makosa yao, nta kindi ukoze kibi, na wala huna neno wovu ambao umefanya, yeye anakuwa na ule ugonjwa wa chuki. Genzura uko umera uhemukiwe, chunguza unavyoishi unapokosewa, yakubwira urugero Yesu agezeho areberwa muri wewe, anaweza kukuonesha kiwango Kristo anapofikia ndani mwako. Igitabo cy'Abahamya bw'Itorero, kitabu kinachoitwa Shuhuda kwa Kanisa, ni umuzingo wa 4, ni gombo la 4, 656, 656 au 655. Abasoma Igifaransa, wanaosoma Kifaransa, ni umuzingo wa mbere, ni gombo la kwanza, ni urupapuro rwa 698, ni ukurasa wa 698 kwa Kifaransa. Haranditswe ngo, wamesema gukomeranya kuri no gutungana k'umuntu, kuwa mashuhuri na ukamilifu wa mwanadamu, the real greatness and nobility of the man is measured by the power of the feeling that he subdues. Gukomeranya kuri no gutungana k'umuntu, kuwa mkubwa na kukamilifu wa mtu wa mwanadamu, bipimirwa, hujaribiwa kubyifuzo yamaze gutegeka, katika mapendekezo ambayo amekwisha kuyatawala, not by the power of the feeling that subdue him. Ntabwo bipimirwa kubyamaze kumwitegekera, haiwezi kupimwa kwa yale ambayo amekwisha kumtawala. The strongest man is he who, while sensitive to abuse, umuntu ukomeye kuruta abandi bose ku isi, mtu aliye mkuu kuliko watu wote duniani, nuwageragejwe ibi bikabije, ni yule aliyejaribiwa vikali sana, yarangiza halafu baadaye agashobora gutegeka uburakari bwe, anaweza kutawala hasira yake, and forgive his enemies, agashobora no kubabarira abanzi be, na kuweza kuwasamehe maadui zake. Such men are true heroes. Be nabo nibo ntwari nyakuri. Watu kama hao ndio mashujaa halisi.
Iri jambo ndarisubiramo. Neno hili nitalirudi tena. Umuntu ukomeye kuruta abandi bose kwisi. Mtu aliye mashuhuri kuliko watu wengine duniani. Ngo nuwahemukiwe ibi bikabije. Ni yule aliyekosewa vikali sana. Yarangiza ngo agashobora gutegeka uburakari bwe. Halafu anaweza kutawala hasira yake wala isiamke. Kuko ataburyamishije. Kwa sababu hajailalisha. Ngo yarangiza akababarira abanzi be. Halafu anawasamehe wa maadui zake. Ngo abakora batyo wanayofanya kama hivyo ndibo ntwari nyakuri. Ndio wanaitwa mashuhuri kwa kweli. Ngaho genzura ukumera iyo uhemukiwe. Hebu chunguza unavyofanya wakati umekosewa. Icyanyuma ya mwisho, genzura ukumera inyungu zawe zibangamiwe. Chunguza unavyofanya wakati faida zako zimekandamizwa. Luka 8:15. Luka 8 sura ya 8 mstari wa 15. Izo mu butaka bwiza. Mbegu zilizoanguka kwenye ardhi nzuri. Na abakira ijambo ry'Imana. Ni wale wanaolipokea neno la Mungu. Bakaryakira neza n'umutima unyuzwe mwiza. Na kulipokea kwa moyo safi. Bakera imbuto kubwo kwihangana. Na kuzaa matunda kwa ajili ya subira au uvumilivu. Icyo ndavuga muri uyu murongo. Kitu ambacho tutasema kwa fungu hili. Bakaryakira neza. Wanalipokea vizuri. N'umutima unyuzwe mwiza. Na moyo safi mkunjufu. Impamvu avuze ngo umutima unyuzwe. Kwa sababu wanaosema moyo safi. Kwakira ubutumwa bwiza. Kupokea habari njema. Kumukurikira Kristo. Kumfuata Kristo. We yabigereranije n'umusaraba. Yeye alijifananisha kama msalaba. Niba umuntu ashaka kungurikira. Mtu akitaka kunifuata. Niyikwerere umusaraba we azangurikira. Ajikane na uchukue msalaba wake mwenyewe anifuate. Umusaraba rero si baba. Msalaba sio bawa. Ahubwo uraremereye. Bali ni mzito. Iyo wakiri ubutumwa bwiza. Unapopokea habari njema. Yesu ni umukiza. Yesu Kristo ni mwokozi. Azadukiza indwara. Atatuponya magonjwa. Azadukiza ibyaha. Atatuponya dhambi. Yesu aratunze. Yesu ni tajiri. Azatugaburira. Atatulisha. Azaduha akazi. Atatupa kazi. Azaduha abana. Atatupa watoto. Azaduha imigisha y'uburyo bwose. Atatupa baraka ya kila aina. Ariko Yesu ni n'umwami. Lakini Yesu ni Bwana. Azaduha n'amategeko. Atatupa hata sheria. Hari abantu benshi. Wapo watu wengi batajya bemera amategeko agenga ubutumwa bwiza. Ambayo hawakubali sheria zinazohusu habari njema. Nitatoa mfano mmoja. Itegeko rya 4. Nitasema amri ya 4. Liravuze ngo uke kweza umunsi w'isabato. Inasema uikumbuke siku ya sabato na uitakase. Ni itegeko rya 4. Ni amri ya 4. Ritubuza gukora imirimo kuwo munsi. Linatukataza kufanya kazi siku hiyo. Ritubuza kuyitekereza kuwo munsi. Linatuzuia kukumbuka kazi siku hiyo. Ritubuza no kuyiganira. Hata kuwazia na kuongea. Ibyo mvuze byanditse muri Biblia n'umwuka w'abahanuzi. Hayo maneno yako katika Biblia na roho ya unabii. Ndasubiramo. Nitarudi maneno hayo. Uyu munsi nitwemererwa gukora imirimo. Leo haturuhusiwe kufanya kazi. Uyu munsi nitwemererwa kuyitekereza. Leo haturuhusiwi kuwazia wala kufikiria kazi. Uyu munsi nitwemererwa no kuyiganira. Hata haturuhusiwi kuongea. Ikizakubwira aho Kristo ageze mu mutima wawe. Kitakacho kuambia mahali Kristo amefika ndani ya moyo wako. Umwanya bashobora kuguhamagara. Leo unaweza ukaitwa. Bati ngwino. Unakwambia wewe njoo. Za $10,000 turi hano ngwino tuziguhe. Wanakwambia njoo, unajua mimi nimepata hiyo pesa yako, njoo nikupe leo. Bazi nditwaguza amabuye cyangwa ibirayi. Zile ambazo tumechukua viazi vyako au madini. Ngwino nziguhe mpagaze ikaruba. Njoo haraka mimi niko Karuba. Maze umutima wo gukunda inyungu. Halafu moyo wa kupenda faida. Ukaja hejuru yo gukunda kwera kwitegeko ry'Imana. Unavuka, unapita juu ya moyo wa kupenda amri ya Mungu. Ukareka isabato. Unaacha sabato. Ukaza gutera nuvuye no muri shuguri. Alafu unakuja kwenye mkutano baada ya kutoka kwenye shughuli. Inyungu zawe zabangamiwe. Chunguza vizuri wakati faida zako zimekandamizwa. Wewe ni mwanafunzi. Uri umukozi. Wewe ni mfanyakazi. Akazi ukora gashobora gupanga gukorwa ku isabato. Kazi unayoifanya huenda mipango ipelekwe siku ya sabato. Ibyakozwe mu 5. Matendo ya Mitume sura yake ni 5 na fungu la 29. Iyo Yesu yaremewe mu mutima wawe. Wakati Yesu ameumbika ndani ya moyo wako. Unasubiza ngo unajibu kumvira Imana kuruta abandi. Heri kumtii Mungu kuliko wanadamu. None inyungu zigashyirwa ku ruhande. Halafu faida zinawekwa kando. Zigashyirwa ku ruhande. Kazi zinawekwa kando. Imani igahabwa icyubahiro. Na Mungu anatukuzwa. Nubwo byaguteza ingaruka. Ingawa inaweza kuleta hasara. Hari abagabo banze kwakira ubutumwa. Kuna wanaume wengi wamekataa kupokea ujumbe. Batazashwana n'abagore babo. Ili wasije wakafarakana na wake zao. Banze kwakira ubutumwa. Kuna wamama ambao wamekataa ujumbe. Vitenge umugabo yamuguriraga atazabihagarika. Ili vitenge alivyokuwa
akivinunuliwa na mume wake asije akazuia mradi. Kuna watoto waliokataa kupokea ujumbe atarekeraho kumurihira minerval ili baba yake asizuie kumlipia school fees. Ubwoza ayirisha ukarangiza amashuri. Hasa kama atalipo na maliza shule warangiza ugapfa. Alafu baadaye unakufa. Imana ari yirinda. Mbona mlinzi ni Mungu? Uzayihenuraho ubone imigisha yayo. Utamkosea Mungu alafu pate mibaraka yake. Imigani 8:17. Mithali 8:17. Nkunda bankunda. Na wapenda wanipendao. Kandi abanshakana umwete bazambona. Na wanonitafuta kwa bidii wataniona. Imigani 22:4. Mithali 24:4. Abicisha bugufi. Walio wanyenyekevu bakubaho Uwiteka na kumtii Bwana. Ingorano zabo thawabu yao n'ubukire ni mutajiri na heshima n'ubugingo na uzima. Ngagenzura ukujumera. Hebu chunguza unavyokuwa. Inyungu zawe zihanganye n'iby'Imana yategetse. Wakati faida zako zinapambana na sheria ya Mungu. Ibyahishwe 2:10. Ufunuo sura yake ya 2:10. 2:10 anasema uzaje ukiranuka, anasema nawe uwe mwaminifu uzageze kugupfa mpaka kufa. Ntabwo ari kugeza kuguhomba, sio kufikia hasara, kugeza kukwangwa, sio wakati wa kuchukiwa, kugeza kugutandukana n'umugore cyangwa umugabo, sio kufikia kuachana na mke na wala mume, kugeza kukwirukanwa ku kazi, sio kufikia kufukuzwa kazi. Abo gukiranuka kwawe bali wanasema haki yako uzabishorere, uvifuate, wemere unabipfire, ukubali hata utowe maisha ya kifo. Ni ishara ya wale Kristo ameumbika ndani ya mioyo yao. Bana b'Imana, watu wa Mungu, benabo watu kama hao nibo isi ikeneye, ndio wanaohitajika duniani. Mu gitabo cyitwa Uburezi, katika kitabu kinachoitwa Elimu ya Kweli, urupapuro rwa 57 ni ukurasa wa 57 au 57, wanasema amakene akomeye kuruta yandi yose iyi si ifite. Aho ni Cyongereza. Dunia inahitaji mahitaji ya dunia yetu hii, ngo isi ikeneye abantu. Dunia inahitaji watu, ngo n'abantu batagurwa cyangwa ngo bagurishwe, ni watu ambayo hawanunuliwi wala kuuzwa, n'abantu b'abanyakuri n'inyangamugayo mu mutima, ni watu wa kweli tena waungwana katika mioyo yao, ngo n'abantu bavuga icyaha mu izina ryacyo, ni watu ambayo wanaoongea dhambi kwa jina lake, ngo n'abantu bahagarara mu nzira itunganye n'ubwo ijuru ryarindimuka, ni watu ambayo wanasimama katika njia iliyonyofu licha ya kuwa hata mbingu iwaangukie. Ijambo rimwe, katika neno moja, nabo Kristo yarembewe mu mitima yao, ni wale ambayo Kristo ameumbika ndani ya mioyo yao. Gusenga kuyoboka idini gusa ibyo ntibihagije, kuomba na kuwa mfuasi wa dini hayo hayatoshi, kuba ku rutonde rw'abavuga iby'Imana gusa ibyo ntibihagije, kuwa kwenye orodha ya wanaozungumza maneno ya Mungu hayatoshi, ahubwo kwemera Yesu akaba ari ugukoresha wewe ukabura, bali kumkubali Kristo anakutumia nafasi yako isionekane, nibyo bitanga uburenganzira bwo kuba umwana w'Imana. Ndicho kibali kumfanya mtu kuwa mwana wa Mungu. Ngaho noneho wabwirwa n'iki ko nibura biri kuza? Unaweza kujuaje kwamba mambo hayo yameanza? Yesu akaba ari kuremerwa mu mutima wawe, na Yesu akawa ameumbika ndani ya moyo wako. Icyambere, ya kwanza, uzaba umuntu ushyikirwa, utakuwa mtu ambaye anafikiwa. Iri jambo ndarivuga, nitaongea neno hili. Uzaba umuntu ushyikirwa, utakuwa mtu ambaye unakaribiwa na wote. Mu butumwa bwiza, katika habari njema, umwana w'Imana wabyaho bwa kabiri, mtoto wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili. Ubutumwa bwatoranira uruzingo wa 300 wa mbere, urupapuro rwa 303, ujumbe chagurifu ukurasa wa 333, haranditse hati, wamesema hivi: nubwo ari iby'ukuri kwa abana b'Imana ari umwe muri Kristo, ingawa hata kwa kweli watoto wa Mungu ni mmoja katika Kristo, utekereza ko Yesu yifata te iyo abonye ivangura ry'amoko? Unafikirije wakati Yesu anapoona ubaguzi wa ukabila, ivangura ry'abantu mu nzego zabo, kubagua watu katika ngazi zao, insika zashyizwe hagati y'abantu n'abandi, kuta zilizojengwa na watu kati ya watu na wengine, bitewe n'ibara ryabo, kwa sababu ya rangi yao, amoko yabo, kabila lao, inzego zabo, ngazi zao, ubukire, utajiri, ivuko, maasiri, n'ibyo batunze, na pamoja na vile wanavyovimiliki. Niba ari ikintu kibabaza Yesu, ikiwa kuna kitu ambacho kinamchukiza Yesu, yabonye ivangura ry'amoko, ni wakati anapoona ubaguzi wa kabila. Aya moko kanyasubiremo, haya mataifa nitaongea. Hari aya musanzwe musi, kuna haya ambayo mnayajua yetu, abazungu n'abirabura, wazungu kwa weusi, abakongomani n'abazambia n'abanyarwanda, wakongomani na wazambia na wanyarwanda, abahunde n'abatembo n'abahunde na watusi na wahutu. Ayo niyo bavuze, hayo ndio wanaongea. Yesu niwe ubazi bose, Yesu ndiye anawajua wote, niwe ubaha guhumeka, ndiye anawapa pumzi, niwe ubifuriza kubaho, ndiye anawatakia kuishi, ndiye amewafanya wawepo. Iyo wanzu wo murabo,
unapochukia mmoja wapo wa hao kandi ukamwanga wamuremye wamukunda na unamchukia wakati aliyemuumba na mpenda, hilo linamchukiza sana. Akaba ari ikimenyetso cy'uko Yesu ataremewe muri wewe. Inakuwa ishara tosha kwamba Kristo hajaumbika ndani yako. Le secret d'éternité réside dans l'égalité de croyants en Christ. Ibanga ry'ubumwe, siri ya umoja, rishingiye kuba abizera muri Kristo bose bareshya. Inategemea kwamba Wakristo katika Kristo wote ni moja. La cause de division, impamvu zitera amacakubiri, sababu ya mtengano, de la discorde, zitera indyane, inayoleta mafarakano, de différents, kutumvikana, kutoelewana, c'est la séparation d'avec le Christ. Nuko abantu batandukanye na Kristo. Kwa sababu watu wametengana na Kristo. Le critère centre qui doit nous attirer à soi. Yesu niwe zingiro ritwireherezaho. Yesu Kristo ndiye center ambayo watu wote wanavutiwa kwake. Puisque nous approchons du centre, uko tuzagenda twegera iryo zingiro, kwa kadri tutakavyoelekea hiyo centre, plus nous nous approchons les uns des autres par les sentiments, la sympathie, l'amour, les produisent toujours mieux le caractère et l'image de Jésus. Niko natwe tuzarushaho kwegerana, ndivyo na sisi tutaendelea kusogeleana, tukagira imyumvire imwe, tunakuwa na usikivu mmoja, tukagira nimbuwe, tunahurumiana, tunakundana na kupendana. Ibyo bikaturemamwe imico n'ishusho ya Kristo. Hiyo inatuumbia tabia na sura ya Kristo ndani mwetu. Dieu ne fait pas exception de personne. Imana ntabwo irobanura ku butoni. Ni kwamba Mungu hana upendeleo. Iri jambo ndarivuga mvuze ndi. Hili neno nitalisema kwa hivi. Utekereza ko Yesu abifatate? Unafikirije wakati Yesu anapochukua iyo abonye abantu bavangura amoko, anapoona ambao watu wanabagua makabila, ni ikimenyetso cy'uko ataremewe muri bo, ni ishara kwamba Yesu hajaumbika ndani mwao, kandi ntabwo bijya bizeza na wala haimfurahishi. Hari n'abayoboka idini, kuna wanaofuata dini kuko abayoboye ubutumwa ari bene wabo, kwa sababu wale ambayo wanakuwa viongozi wa dini au waasisi wa dini ni ndugu zao na wa nchi yao, arabo mu gihugu cyabo, hao ni wa nchi yao. Ubwo butumwa bwakiriye nabi, ni kwamba umepokea vibaya ule ujumbe. Ubwo sumunsi Imana izatoranya abo wanga, wakati Mungu atawachagua unaowachukia, akabari bigira kayira kazakuyobora ngugere mu nzira ariyo Kristo, anawafanya njia itakayokuongoza ufike kwa Kristo. Uzabuhuye nakaga, utakuwa umekumbana na shida. Ngura moko ni ikimenyetso cyuko kubagua ukabila ni kwamba Yesu hajakuwa mwana w'Imana. Wakati utakuwa mwana wa Mungu, Kristo akaba yararemewe muri wewe, na Yesu akiumbiwa, bose baragushyikira, watu wote wanakukaribia, abantu baragushyikira, hao watu wanakufuata, wanakukaribia. Abo mudasangiye ubwoko bakugeraho, wale ambayo hamushirikiane katika ukabila wanakukaribia sana. Na nicyo kimenyetso cy'abana b'Imana, na ndio ishara ya watoto wa Mungu. Abaguhemukiye baraza, waliokukosea wanapokuja bati nakoneshereje, nasema jamani nimekuharibishia, kuko bazi kuri umwana w'Imana, kwa sababu wanajua wewe ni mwana wa Mungu. Utenda kubarihisha ngo bari kigoro bazi impungure, kwa sababu hautaweza kuwalipisha kwa kuhesabu mahindi kwa punje. Abagusuzuguye nabo bakugeraho, wale waliokudharau nao wanaweza kujia. Ntabwo utinyitse ngo wiyita amazina n'ibyubahiro tutazi mu byobokamana, hauongofi ili ujipe majina makubwa katika mambo ya Mungu. N'abakuvogera bakugeraho, na wale wanaokuvamia wanaweza kuja, ukuri mwiza hose, kwa sababu wewe ni mzuri, wanaweza kuchukua lijembe lako, wanaweza chukua kuni, bafata igitiyo, wanaweza chukua koleo, barangiza bakakubwira ati nitwe twakijyanye, alafu wanakuambia sisi tumechukua tutaleta, kuna shida. Yani wanajisikia huru sana katika mambo yote. Erega nta utakugeraho, hakuna ambaye hawezi kukufikiria, kuko Kristo yamaze kuremerwa mu mutima wao, kwa sababu Kristo ameumbika ndani ya moyo wako. Bana b'Imana, wana wa Mungu, ngiri kwingingo, ninapokuwa juu ya kipengele hiki, tuye mu karere k'ibiyaga bigari, tunaishi kwenye nchi yenye maziwa makuu, akunda kuba intambara z'amoko, mahali ambapo kuna kuwa vita vya ukabila. Wabwirwa n'iki kuvangura amoko? Utajuaje wakati wewe ni mbaguzi wa ukabila? Ndavuga utuntu tumwe, ataongea baadhi. Icyambere, ya kwanza, niba harabunena uvangura amoko, ikiwa kuna wale unayowachukia wewe ni mbaguzi, ukabanenda ntimwashyingiranwa, wewe hamuwezi kuoana, ukabanenda ntimwasangira, hamuwezi kushiriki chakula, ukabanenda ntimwasenga mu rusengero rumwe, hamuwezi
hawezi kuomba kanisa moja, ntimwagenda mu modoka imwe, hawezi kupanda gari lao. Icyo ni ikimenyetso cy'ukuvanguramo. Hiyo ni ishara ya kwamba wewe ni mbaguzi wa ukabila. Niba hari abutifuriza ibyiza, ikiwa kuna wale ambao hautakii mema, niba hari abutishimira ibyiza byababayeho, ikiwa kuna wale hawezi kufurahia mazuri walioyapata, nawe uri ku rutonde rw'abavanguramo, na wewe ni miongoni mwa wale walio na ubaguzi wa ukabila. Niba hari uguhemukira, ikiwa kuna anaye kukosea, warangiza ukavuga ngo aguhemukiye kuko ari uwo mu bwoko runaka, unasema huyu amenikosea kwa sababu ni wa kabila fulani, nawe ni ikimenyetso cy'ukuvanguramo, na wewe ni ishara ya kwamba unabagua kabila. Hebu niwaulize, mbese nta bene wanyu bagira amahane? Hakuna ndugu zenu ambao wanaubishi? Shaka kwiteraniro rinsubiza. Nataka niwaulize, umuntu ajaburana na se, mtu anaweza kuanzisha kesi na baba yake, anaweza kusamba na kaka yake, ajaburana na nyina, anaweza kusamba amoka ngahe, ni makabila mangapi? Nano umuntu ntakaguhemukire, ni kwamba mtu asikukoseye ngo nurangiza uvuge ngo bitewe nuko ari ubundi bwo, alafu usiseme kwamba ni kwa kuwa labda ni wa kabila lingine. Icya gatandatu, ya sita, niba hari uguhemukira, ikiwa kuna yule ambaye anakukosea, ukavuga ko bene wabo bose ari uko babaye, nasema hii ndio kawaida ya kabila fulani, nuko bameze, ndivyo walivyo watu fulani, ni ikimenyetso cy'ukuvangura amoko, ni ishara ya kwamba wewe una ubaguzi wa kabila. Icyaha ndikivangura, ni kwamba dhambi haibagui. Bene wanyu nabo bazi kuniga no gutema no kuroga, ndugu zenu wa asili wanajua kunyonga na kukata na mapanga na kuroga. Ibyo bakora rero ni ngibyo nabandi bakora, vile wa kabila lenu wanavyofanya ndivyo na lile nalo linafanya. Iyo ari ibyo uvugira hihishe, ikiwa kuna mambo naongea kwa siri, abo bundi bwoko bazuga ceceka, wale wa kabila lingine wakija unanyamaza, uvangura amoko, wewe unabagua kabila. Iyo hari ibyo hejwemo bitakureba, ikiwa kuna yale ambayo umezuiliwa asiyo kuona, warangiza bikakubabaza, halafu inakuchukiza, ukanavuga ko babitewe n'ukuri wo mu bundi bwoko, nasema ili wamelifanya ni wa kabila lingine, ni wewe ubugwaye ubwoko, wewe ndiye mgonjwa wa ukabila. Umva ibyiza n'abeza babi wanyu gusa, unaposikia mema na mazuri yafanyike kwenu, ndetse wabandi haba umwiza bikakubabaza, wakati kwenu kuna kuwa giza na kukikuwa mtu mzuri unaumia, ibyo byose ni ikimenyetso cy'ukuvangura. Hiyo ni ishara ya kwamba wewe una ubaguzi. Iyo udahuburemera ibyago by'abandi, wakati haumie au kwa uchungu wa wengine, ugirira abandi bagize imbuwe, usiweze kuwahurumia wakati wengine wamehurumia, kuko mudasangiye ubwoko, kwa sababu sio wa kabila lenu, ni ikimenyetso cy'ukugira ubwoko, ni ishara ya kwamba wewe una ubaguzi. Kutumva ukuri kwabo, kutotii kusikia ukweli wao, no kudakabakabwa n'akarengane kabo, na kutoguswa na mateso yao, ni ikimenyetso cy'uko uvanguramo, ni ishara ya kwamba wewe una ubaguzi wa ukabila. Bana b'Imana twerekera watu wa Mungu, tunapofikia tamati, iyo Yesu yaremewe mu mutima, wakati Yesu ameumbika ndani ya moyo, rwego na rumwe rudatungana, hakuna ngazi moja ambaye haiwezi kukamilika. Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere, ujumbe chagulifu sehemu ya kwanza 446, 446, bigenda bite mu mirire n'iminywere, inakuwaje katika vyakula na vinywaji. Haranditse ngo, anaandika hivi, l'homme doit coopérer avec Dieu, umuntu agomba gukorana n'Imana, mtu anapaswa kutumika pamoja na Mungu, en employant chacune de ses facultés suivant la capacité reçue de Dieu, agakoresha ubushobozi bwe bwose, anafanyia uongozi wote au uwezo wote aliopewa na Mungu. Il ne doit pas ignorer les principes qui règlent le manger et le boire et les diverses habitudes. Ntabwo agomba kwirengagiza amategeko agenga kurya no kunywa, hawezi akapuuzia kanuni zinazohusu kula na kunywa, ntabwo agomba kwirengagiza amategeko agenga n'akandi kamenyero gatandukanye, ni kwamba hawezi kupuuzia sheria inayoambatana na mazoea mengine. Wakati Kristo amemumbika ndani yako, ntabwo waba umusinzi, huwezi kuwa mlevi, wakwica temperance, huwezi kuharibu kiasi, waryagagura, huwezi kula ovyo ovyo, huwezi kutumia chakula baridi, huwezi kula chakula kinachoweza kuharibu mwili wako, niwahera mu gitondo unywa ngo rirenge, huwezi kuanzia asubuhi kinywa halafu mpaka jioni. Ngo Yesu agera mu mundu, bali Yesu anapofika ndani ya mwanadamu, kamenyero k'imirire n'iminywere akakayobora, pamoja na mazoea ya vyakula na vinywaji anatawala. Ntabwo waba umukobwa ngo wambare ipantaro, huwezi kuwa msichana halafu vae suruali, huwezi kurarua jipe vijipo yako,
Huwezi kurunguza nywele zako. Wasiga imiti gutera kuneka nk'umuneke. Huwezi kutumia dawa zitakazo kufanya uirungue kama ndizi. Yesu ayobora akamenyero kose. Yesu anaongoza mazoea yote. Agera no mu myambarire. Anafikia hata katika mivalio. Abazasoma igitabo cyitwa Christ Object Lessons kitabu kinachosema vielelezo vya Kristo. Urupapuro rwa 339. Ukurasa wa 339. Iyo yageze mu mico yawe. Anapofika katika tabia zako. Ni uyobora amagambo. Ndiye anaongoza maneno. Ni uyobora imyambarire. Ndiye anaongoza mivalio. Ni uyobora inyifato. Ndiye anaongoza hali yako. Mbese ukaba muri rubanda. Alafu nakuwa katika umati. Nta muntu n'umuremereye. Bila kuwa mzigo kwa mtu yeyote. Akakuyobora ukibwiriza gukora ibyiza. Anakuongoza wewe mwenyewe unajielekeza kutenda mazuri. Ukaba muri societe bagukumbuye. Unakuwa katika shirika ukiwa mtamanifu. Wanakutakia wanakutaka. Wakitamani wewe uishi humo. Ubaryoheye. Ukiwa radha kwao. Uko kuri benshi muri iki gihe. Kwa sababu wengi kwa siku hizi. Aho babaye barabarambiwe. Mahali wameishi wamekwisha kuwachoka. Apfuye hari abaruhuka. Anapokufa kuna wale wanaweza wakapumzika. Yari yarabimyeho. Kuna wale ambao wanaweza kugawana mali zake wakati alikuwa amewanyima kwa Yesu yaremeye mu mutima wawe. Wakati Yesu ameumbika ndani ya moyo wako. Umwana w'Imana. Unageuka kuwa mwana wa Mungu. Tutagiye kurebana b'Imana. Pasipo kwenda mbali wana wa Mungu. Reka twese muri uyu mwanya tumurarike. Sote tumukaribishe. Biri mu biganza byacu kumwemerera. Iko katika mikono yetu kumruhusu. Yarangiza akaremerwa muri twebwe. Halafu anaumbika ndani yetu. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe. Katika kitabu cha ujumbe cha Gurifu. Umuzingo wa mbere. Sehemu ya kwanza. 317. Niho handitse ayo magambo. Ndipo pameandikwa hayo maneno. Yahindura imico yacu ikamunogera. Anaweza kubadilisha tabia zetu zinakuwa safi kwake. Nimpaka bikarangira. Kelele na mabishano vinaweza vikaisha. Buri wese agashishikazwa nuko yemerwa na bali kila mtu anawania kwamba anakubalika na mbingu. Ngaho uyu murongo muri Mateo twongere tuusome dusome. Tutasoma fungu la Mathayo ikiwa ndio mwisho. 5 umurongo w'8. 5 mstari wake ni wa 8. Ahirwa b'imitima iboneye. Heri wenye moyo safi. Kuko aribo bazabona Imana. Kwa maana ndio watakayemwona Mungu. Ngaho nimwemere Yesu aremerwe muri twebwe twese. Tumruhusu Kristo aumbike ndani yetu. Tube kwisi turi umugisha. Tuwe duniani tukiwa baraka. Tureke kuba umutwaro. Tusiwe mzigo wa kulemea wenzetu. Imani biduhe mu izina rya Yesu. Mungu atuwezeshe katika jina la Yesu. Amena.